jama tawa-tawaku saya sayangi. Mak lupa muni, jama bapak ibu panitia, bapak ibu panitia penyelenggara lomba sesikam harap mak paling pandang mengenai sikap. Tabi pun. Iya pun. Tabi pun nabi tabi unyin segala dija sikam haga ujinya dipai. Kak dapok bung sikam jadi Raditya Dika jakwai kanan. Payu kidah mak kina yang basa-basi langsung gawah yo. Yo. Setemona nyak haga nyampai ko cerita. Ceritana nyak lapas kula. Kak kemawasan lapah kukut muni. Untung gawat bestiku saya ga nolong sikam. Bakahna ia muni kak kemawasan. Laju sikap cekelak. Mak ngilik kanoh lagi. Bicara nawi yuk. Sikam mak kemawasan. Aku pandai. Wah ika sikam mi ina bingis. Kebangian main HP. Sampai-sampai sikam dia digululuk jangan jauh. Gedebuk. Ku belas sakit segala. Tapi cara nawi iyo. Bangi benar sikam ina bingi main selat. Tak belas segala rajut sikam terjual ulah selat. Bidar, sepatu, baju. Sampai kau buat emak tu kejualnya memulih. Jadi tak usul ini dan kita jangan sikam kata kak Toba enggak lagi sikam segala main slot. Kak belah segala rajut sikam pokoknya dijual. Jadi kasihanilah mak Pak Ram. Sarot yang guna duit. Kamu belah-belah kok. Saya pengasaran aman sekali menang. Laju menang je. Adri. Aman menang je. Laju cakap haji si kambing isi nada. Laju mak pak kuku kayang beli koper haji. Kimak cawahur. Aman kak terlupat 5 kali. Mak lagi harga menang. Beradu. Nyak beradu main selot. Nanti kimak aman kak. Sebulan nyak main selot. Kan bandarnya tak lupa. Sekali menang. Sekali main menang. Kuat terlupat kali main. Wih. Menang lu. Terlupat 5 kali main. Menang lu. Bandar. Aman menang je. Pun saya jalan-jalan Cina. Kak dah kak beli kapal pesiar. Liburan ke Nagok Dubai. Update status. Halo guys. Masya Allah. Tabarakallah. Nyak menang selat Cina bingi. Kimak. Madokung teduh cerita na. Pun menang selat. Dacok liburan Nagok Dubai. Cina gak saya dacok usah. Kok saya lagi galak-galak nyelot. Kunci beradu. Sangon bangi. Cima, saya bangi bandar aja. Agak tidur bandar rugi. Nah, doa kenyak menang yuk guys. Makai, nyak daca update status moni. Halo guys, masya Allah. Allah, nyak menang slot ina bingi. Jadi, kunci saya lagi galak-galak nyelot Cina. Beradu yuk penyakit. Cina dacok nyadang ke oto. Ngeguai rumah tangga kam berantakan. Dacok saya kam diji tanah jema mertua kam dacok lampun ulah selot Cina. Pokoknya kunci beradu lah senyelot Cina. Cina penyakit menkunci agak pandai. Cina gawa saya dacok sampai ke sekali lagi ya. Saya kecil lagi galak-galak nyelot kunci beradu penyakit yuk. Bila itu sebuah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi